خب درود و عرض و احترامات هموطنهای عزیزم. امیدوارم که یکی شما خوب صحت سلامت باشین. راستی نوار دی نکردنی بدون متاسفانه به سبب بعضی مصروفیت ها که امروز فرصت همون نوار رسید که و امروز هم فرصت رسید که نوارا بگیم که بکنیم. امروز نوار ما در باره اصلیت و نسلیت، یعنی اصل، نسل، تمدن، فرهنگ در این موضوعات. اولا از اصل و نسل گفتنی ها دارم. واقعی برای من شخصا برای بنده گویم که میمون بالاتر از بعضی انسان ها هست. در فیسبوک من خیلی انسان ها خیلی زیاد در کامنت در دیگر جاها بگیم می نویسن. من جواب نمیتم برای اون که برای من از آنها میمون بالاتر است. برای اینکه میمون اصلیت و نسلیت خودش از ازل داره تا امروز عوض کردگی نیست. یعنی هیچ وقت بگیم که یک خودش به شیر مانند کردگی نیست، خودش به یگان گوسپند مانند کردگی نیست، به شتر مانند کردگی نیست و غیره و غیره. هیچ وقت بگیم که خودش یعنی با یک حیوان دیگر بگیم که مانند کردگی نیست. یعنی همه وقت همون پرینسیپ های میمونی خودش، همون کارهای میمونی خودش، همون آن کارهایی که اجدادان از پیدا شوی میمون میکردن، صدا میدادن، مقدسات دارن، خوراکات دارن، همون را عوض کردگی نیستن. و انسان هایی که بگیم اصلا خداشون نمیدونم با لفظ تاجیکی با تمدن دیگر ملت ها گپ میزنن، جنگ میبرن با ضد تمدن و فرهنگ ملت بگیم فارس. برای من اونو گفتم که دیگر که انسان هایی که خود فروخته و خود ساخته و همه خیلی بگیم چیزها. خلاص و انسان هایی که مثل امام علی رحمان یا حکومت امروزه که هستند، اینو هم خود فروش هستند برای من. اینو هم از میمون دیده بگیم که شخصا برای من اینو پست هستند. میمون آبرو و قدر داره برای من، برای اون که میمون خود فروخته نیست و اینو خود فروخته هستند. بسیار ملت های فارس زبان هست، عرب های فارس زبان هست، روس های فارس زبان هست در تاجیکستان ما و دیگر ملت های فارس زبان هست. خلاص امروز صحبت ما در باره چپا کردن لاهوتی و بگیم که چایخانه چی بود نامش از امروز در سنتر ما خیلی چیزو هست که نامشون دیگر از خاطر من میبرویه. چایخانه و تئاتر دو تا چیزی که بگیم وطن ما را و بگیم که همون هیچ نبودنده یک 100 ساله نشونه، یک 100 ساله 110 ساله تاریخ ما هست. هیچ نبودنده. خصوصا امام علی رحمان هم مثل همون دیگر انسان هایی که با زبان تاجیکی گپ میزنن، با فرهنگ تاجیک می جنگن،
маданияти форсӣ ву фарҳанги форсиро ҳаром медонад, бо забони форсӣ гап зада маданият ва фарҳанги форсиро ҳаром медонад. Эмомалӣ раҳмонам аз онҳо ягон камбудӣ надорад. ҳамун тарз бигем ки хиёнаткор ҳаст барои ин кишвар, барои ин сарзамин. Эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати ӯ имрӯз дора доимо суханҳои охирҳояшон агар чанд солаша гӯш кунем ё аз аввал гӯш кунем биёем, дар бораи таърих, тамаддун, маданият, қадимияти мардуми бигем ки Тоҷикистон ҳаст. ҳамаи суханҳошон ки мо қадим ҳастем, мо таърих дорем, мо тамаддун дорем, мо ҳазорсолаву мо 5000 сола ҳастем мега, доимо бигем ҳам хел мардума. аммо мо ҳадди ақал нишонаҳои 100 сола таърих надорем. ҳамаи ин калимаҳое ки бо забони форсӣ гап зада, бо фарҳанга адаб ва адабиёти форсӣ меҷангидагиҳо ҳастанд. ино имрӯз барои ино зебогӣ дар кор ҳаст ки чаро иҷа бинои зебо, иҷа бинои зебо мобайнда бинои нозебо. яъне барои ино таърих, тамаддун ё нишонае ки бузургони тоҷик, бузургони форсҳо, форсзабонҳо, тоҷикҳо ва дигар инсонҳо, аҳли илм адабҳо ки дар уҷаҳо шиштаги ҳазорҳо акс наворҳо дора ки нишонаи ҳадди ақал 100 солаи мо ё 110 солаи мо ки уҷа ҳаст, имрӯз доран ура чаппа мекунад. аммо худи ҳукумат дар тамоми суханронӣ даво аз таърих, фарҳанг ва маданияти тоҷик ва форс мекунад. имрӯз он инсонҳое ки мо дифоъ аз он маданият ва фарҳанг мекунем ки аз байн бурда шуда истодааст, мо боз баргашта хоин ё ватанфурӯш ё намедонам хоини миллат, хоини фарҳанги ин миллат, хоини тамаддуни ин миллат ҳастем. ва худи миллат ҳам доранд дар ин чизҳо бисёр ба як сари баланд қарсак мезананд ва қабул мекунанд. ман воқеъ мегӯм, баротон ваъда метам, агар умр номардӣ накуна, умри банда номардӣ накуна ва миллат дар ҳаққи банда номардӣ накуна, мардонавор дар бари як мард бестан, тамоми сохтагиҳои Эмомалиро тахриб мекунам, чапа мекунам, дар ҷош аз болои аксҳо, суратҳо, аз болои он чизҳое ки буд, ҳадди ақал барои мо таърих аст, як нишонаи давлатдории мо ки мо инамуд шаҳрҳову инамуд чойхонаҳо, мисол гирем, ҳадди ақал 100 сол пеш мо доштем. нишонаи 100 сола ва 110 сола таърихи мо аст ва он вақтҳо мешавад ки худшам 120-150 сол таърих пайдо мекунад. ин чизо ҳама инора аз болои суратҳо барқарор мекунад, ҳамаша. ва ҳар чизеро ки қадимие ки барои мо таърихӣ буд, Эмомалӣ имрӯз чапа карда барои мо замонавӣ кард, уро ман чапа мекунам. ман эра ваъдатон медиҳам ва ман ин кора мекунам. болои чиз Эмомалӣ бо ин ҳадд ҳаракаташ мардуми Тоҷикистона роҳгум карда истодааст. мардум дигар намедонад ки 100 сол пеш чӣ доштанд. ҳоле куҷо раса 5000 сол пеш, куҷо раса дар 10000 сол пеш, куҷо раса дар 1000 сол пеш.
کجا رسه در 500 سال پیش مردم اینمی 100 سال پیش داشتگی چیزاش از بین برده ایستاده است. برای ما مدفیلم ساخته ایستاده است امام علی رحمان و ما میتونستیم که مدفیلم از سخاوت این طرف یا که نمیدونم حدی اقل از سیرک این طرف شب بگیم که همون خانه های پستاشیونه و غیره ها را تخریب کنیم. اما چیزهایی که در طرف های سنتر در دیگر جای هایی که ما داشتیم اون چیزهایی که نشانه های تاریخی ما هست ولی امروز پگه سیرک هم چپا میکنن که سیرک ساختش حجمش مایده هست یا نمیدونم ساختش کاسته میکنه زیباگی شهر. ما در یک بینای زیبا میسازیم که مثال گیریم بسیار زیبا باشه. اما این مردم بیچاره که از علم خبر ندارن این مردم از کل چیز گرفتن دور کردن بیچاره این مردم نمیدونن مردم با زیباگی با یلیل کردن با نمیدونم چراغ کردن چراغای گوناگون گریان کردن چشم مردم فن میکنن اینو و برای مردم وعده های ما شهر را ببین نمیشناسیم و بعضی انسان ها هم میدروین میگن که شهر روزی ببین دوشنبه را میدروی نمیشناسی ولی علم آورش همینه هست که ما تاریخ خودمون نمیشناسیم. یعنی آن چیزی که ما داشتیم و امروز او را نمیشناسیم. یعنی آن شهری که داشتیم امروز او را نمیشناسیم اما ما میتونستیم این شهر در بیرون از شهر یک شهر زیبا مثل اون کاری که در قزاقستان بگیم پرزیدنت پیشتر قزاقستان نورسولطان ابیشویچ کرد. یک بگیم که رایونا بگیم که با نام اخمالا گرفته بگیم زیباترین شهر کرد که یعنی در اونجا تاریخی بگیم قزاقستان نه اونقدر بگیم که چیزایی بگیم تاریخی داشتن گرفتن ساختن یک شهر به نهایت زیبا و چیزهای تاریخی علامت‌ها را که اینا 100 ساله ها و 500 ساله ها و اون تاریخ دولت داری را داشتن اون علامت‌ها را بگیم که یعنی پایتخت دو موندن و نام کردن ایستاده است. امروز بگیم که این پایتخت کهنه و پایتخت نو داره و همچنون ما میتونستیم که یک جای زیبا را یا بر دوشنبه را بگیم اختیار کنیم و هر چیزی که خواهیم دل خود چیزمون زمانوی را که امام علی رحمان امروز اگر این کار میکرد میساخت و اینم یک تاریخ 30 ساله مستقلیت ما گفته ما در رو بگیم که چقه نمیشیدیم میموندیم یک دونه میخش چقه نمیشیدیم که تو که این تاریخ ما هست. اما امروزه اون کاری که امام علی رحمان بالای سری تاریخ و فرهنگ شهری بگیم که دوشنبه کرد من همشه چپه میکنم همشه تا یا چپه میکنم جاشونده خیلی که از بالای ارکیتکتورا بود شهر قدیمه شهر کهنه و میسازم در برش از سخاوت پایان او طرف شهر نو یعنی شهر کهنه شهر نو چه دیگر هنرهایی که هست در شهر نو بسازین با مطابق زمانه این زمان بسازین اما آن ساخته ها با مطابق زمان خودش بود او را کسی حق نداره چپه کرده. من تصمیم گرفتگی هستم اما کمی کارو همین در این حال بگیم که مصروفتر هستم با چندین کارو. من شهرها را همین پولشه را در مابین دولتی همین پولشه پایتختش شهر قدیم دارم ولی من روز میرم مابینش و 10 باره ها از اون شهرها نوار کردگی هستم و باز هم میرم خصوصا
سر همین موضوع. حتی که کوچه اون شهر اسفالت کردگی نیست، با همون اصول همون زمان خودش سنگچین هست. حتی تیرزه های اون بیناها پلاستیکی کردگی نیست، خاطر اونه که اون شهر قدیم است، همون استیل تختگی هست. هر چیزی که داره، حتی که میخ اون زمانه، البته که بعد از جنگ اونجا خیلی ویران شدگی بود، اما میخش از روی عکس ها، صورت ها، تاریخ ها انا همون نمود میخ ساخته، همون طرز میخ ساخته موندگی هستند. برای چی؟ برای اون که اون چیز نشانه مثال گیریم 1000 سال پیش بود، 500 سال پیش بود یا 3000 سال پیش بود، مهم نیست و چند سال پیش بود، شاید 50 سال پیش بود. اون نشانه دولت داریشون است. اون نشانه ای که این نمود ما زندگی داشتیم با این نمود خانه ها و از همون شهر کهنه طرف یا اطراف او را بگیم که شهر نو چکار کردن؟ ساختن. جایهایی هست که برای یک کشور تاریخی هست، بسیار چیزی تاریخی هست و اگر او را به هیچ وجه یعنی ایواز کردن، چپا کردن، تخریب کردن نمیدونم یعنی ممکن نیست. چپا کردن هست برای اون که به نهایت فرسوده می شود، او چیز چپا می شود، اما با اون شرطی که بازسازی کرده می شود عیناً به همون گویم که ستیل یعنی همون دیزاین بازسازی کرده می شود، اون چیز ویران نمی شود. امروز هم این کشورها بسیار جایهایی هست که به همون طرز در مبین شهر سنتر از وокزال 10 استانوفکا ای طرف یا 3 استانوفکا ای طرف یک خانه هست. من رفتم اونجا را باز هم نوار میکنم، خانه گرد است، نمیدونم کدومی اگر در پولشا باشه دیدگی است و گردی و خانه هم زبارش ایستادگی، زبار گرفتگی تا امروز ایستادگی است که اون خانه زمان جنگ بگیم خودی سیاست مدارها بگیم انسان هایی که بگیم سیاست ها پراولت میکردگی همون حربی دیگر ها عیناً در همونجا زندگی کردگی هستند. دیوال خانه بسیار غوث ساخته شدگی است، به نهایت غوث، و دیوال با همون خانه با یک طرزی چکدان ساخته شدگی است گرد. مابین او حولی است، گردش بسیار بگیم که یک بقوت است، یعنی در اونجا بمب زدگی است، چند تا بمب زدگی هستند. یک طرفش کم تخریب شدگی بگیم چپا شدگی است، اما همون چندین بمب ها را اون خانه ها بگیم که کپیدگی است، یعنی بمب هم کفیده باشه چپا شدگی نیست و درون بدگی انسان ها پالیتیک و سیاست مدارهایی که همون زمان گودکاش فرزنداش که زندگی میکردن یعنی آسیب دیدگی نیست و تا امروز در همون سنتر همون هم خیلی محکم کده موندگی هستن، تازه میکنن و بگیم که همون یک اگر یک غشت اگر کچیده باشه راست کده میمونن نمیرسن. برای چی؟ برای اون که امروز او نشانه بگیم که یک زمانی دولت داره، یک زمانی که انسان هایی که این دولت بگیم حمایه میکردن، اداره میکردن در اونجا ها زندگی میکردن. امروز در پولند کدام زندگی کنه؟ در هر خانه نو ساخته ها و کهنه ها دیگر جایهایی که است روین داخل شوین در کریدورش سر می شود، از پدست سر می شود، در دو طرفش عکس های قدیم ترینی انا همین کشور هست، خصوصا عکس های زمان جنگ هایی که چخیل زدگی این زمین ها بگیم که این خانه ها کلان چپا شدگی عکس ها هست و عکس های نوی این شهر هست.
барои чӣ? Барои он ки инҳо мехоҳанд нишон битан наслҳода ки кадом замонҳоро ино гузаштанд ва чӣ замонҳоро гузаштанд. ҳатто ки дар лифт сувор мешавӣ, кнопкаи лифта меҷиқӣ, этаж ба этаж рафтанда экрани лифтда аксҳо пайдо мешавад. Аксҳои кӯҳнаҳо, қадимаҳо, шаҳрҳо, сентрҳо ва ғайра чизҳо. Бигем ҳар як этажда гӯем ки ҳамон акси ҳамон экрани лифт яъне иваз мешавад. шаҳри нав, шаҳри кӯҳна, чапашидагӣ, замон, ҷойҳо ва дар поёнаш боз ҳам гӯем ки номҳои ӯ ҷойҳо ва навишта мешавад, куҷо аст, чӣ аст. На танҳо як дохили Варшава, балки берун аз Варшава гӯем ки Краков, Гданск, яъне ки ҷойҳои қадимаи ин бигем ки давлат ҳамон чизҳои таърихии худша гӯем ки эҳё кардагӣ аст ва бозсозӣ кардагӣ аст. Миллиону миллиардҳо масраф карда онҳоро бозсозӣ кардагӣ ҳастанд, ҳамчуноне ки буд дизайнаш. Имрӯз миллион туристҳо хос барои дидани айнан ана ҳамон чизҳои қадим меоянд. Ва касе турист ман надидам ки омада дар Варшава дар сентр рафта як бинои шишагиро гирдаш атрофу шиша қад сохтагӣ боша, тамошо карда акс гирифтеста боша, ин бинора бин, ин шишагӣ асте. Барои он ки имрӯз туалетҳо ҳам шишагӣ ҳастанд ва он чизе ки арзиш дора ва қимат дора моли қадим ва моле ки нав сохтагӣ аст ӯ арзиша надорад. Дунё аз мо дида 1000 сол пеш аст. Он доми яляла ки он доми шишае ки Эмомалӣ Раҳмон мехоҳад бисоза, дар баъзе кишварҳо 700-800 сол пеш сохта шудагӣ аст. хусусан Аврупо аслан ягон интересе надорад барои дидани домои шишагӣ, барое ки ино худшон дар амхел домо зиндагӣ мекунанд. ӯе ки мову шумо мардуми Тоҷикистон дар Тоҷикистони худмон дар кӯчаҳо мебинем, зебогира бибин, баландиша бибин, хушӯиша бибин, ки ҳол дорем. То имрӯз мо дуруни ӯро намедонем, дуромаданда ҳақ надорем. ино панҷум шашум поколенияшон дар анамхели хонаҳо таваллуд шуда истодан. Анамо шишаҳо дар анамхели хонаҳои зебо, анамхели хонаҳои баландошонада бигем ки таваллуд шуда истодан. имрӯз дар Аврупо хусусан хонахарӣ аз хона аз бинои нав дида бинои қадиматара нархиш болотар аст. мефаҳмед? яъне аз бинои нав дида бинои кӯҳнара гӯем ки қиматаш болотар аст хонаош. барои чӣ? барои он ки бинои кӯҳна дар уҷа ҳам таърих дора, ҳам бигем ки куллан аз битон сохта шудагӣ аст. ҳамон мустаҳкамии худша ва чизҳои худша дора. имрӯз бинои нав ки болош ял аст, фақат ҳам стойкош битон аст, боқӣ монда атрофиш ҳамаш пеноблок ҳастанд ва аз болои пеноблок фасад шиша ҳастам ял мекунад барои ҳамон ял дӯсто. халос дигар дар инҷа ягон чизи дигар муҳиму арзанда ва тарзанда ва дар инҷа дигар вуҷуд надорад. ман бисёр манзарат мехоҳам аз шумо дар инҷа мехоҳам ҳамин ҳаминҷа мошина я бало кунам, ҷо камтар майдатар будааст, ба ҳар ҳол мешавад, дуромада мешавад. ман мерседесам поворотша дӯст медорам. бовар кунед ин қадар повороти зӯре дора ки ҳамин
парковка кадагим уша инами қадар ҷои тараф мондаги инами қадар ҷои тараф бовар кунед ҳамин даста теметику ду тараф ай тарафи мошини ди мошин да мераса пеши қафом неки парковка мешавада ҳамин поворотиш зура хулас калом ҳамватанои азизам дӯстои бениҳоят гиромӣ ва олиқадрам бародарои азизам имрӯз Эмомалӣ Раҳмон барои шумо аз таърихҳои тамаддунҳои ҳазорсола гап зада аммо пеши чашм бидагӣ таърихи садсолатонро нобуд карда истодааст. Эмомалӣ Раҳмон душмани тамаддуну фарҳангу таърихи ин миллат аст, ҳамчуноне ки ҳамон дигар миллатҳои форсзабонҳо ки доранд бо таърих бо тамаддуни ин миллат меҷанганд тамоми муқаддасоти ин миллата гӯем ки ҳаром меган. тӯҳматҳо болои сари тамаддуни форсӣ месозанд ки очаҳошона мегирифтанд, хоҳарашона мегирифтанд, духтарошона мегирифтанд. ино ҳарому ҳаромзодаҳо буданд. ин чизҳо ҳамин Эмомалӣ Раҳмонам стили демократии ҳамин чиз аст. баъзеҳо стили динӣ боша, Эмомалӣ бо стили демократӣ ки тахриб кардани вайрон кардани тамаддуни ин миллат аст, тамаддуни бигем форсзабонҳо хусусан мардуми Тоҷикистон аст. бибинед дӯстои азизам, ман имрӯз мегӯям ки баъд аз ёфтани таърихи қаллағҳо ҳамчун як фарзанди қаллағ, ҳамчун як қаллағ ҳастам ки ҳамватани шумо ки дар як ватан зиндагӣ мекунем, дар бораи динҳои онҳо маълумот гирифтам. дар бораи имрӯз дини қаллағ, дини тенгриянӣ барои ман шахсан, гарчанд ки ман мусулмон ҳастам, барои ман афзал, азиз, муқаддас аст. ва кадоме ки против ин дин мебироя, ӯ бидона ки противи дигар мабромада истодааст. кадоме ира ҳарром мегаи дина ва ӯ худаш ҳарром аст. ман ҳам хеле инсон ҳастам. ман хеле нозукбозӣ намедонам оли халқ чӣ мега намега, кадоми кофир мега мара, мусулмон мега мара, ма пеши бандада дин мазҳаб ма оправдат намекунам. кофир медонед, аз нигоҳи ту кофирам, боша аз нигоҳат кофирам. аз нигоҳи ту чӣ ҳастам, яъне ту мара чӣ хел қабул мекунӣ, ана мо ҳастам. аз нигоҳи ту одами бад ҳастам, боша бад ҳастам. аз нигоҳи дигарит одами хуб ҳастам, боша одами хуб ҳастам. ман каждე гуфти ҳамун гапҳо ватанфурӯшу, тамаддунфурӯшу, таърихфурӯшда оправдат кардани нестем. Эмомалӣ Раҳмон террорист мега, боша бига. аммо наворе кардам, талаб кардам ки биё суҳбат кунем, исбот ки террорист будани мара. имрӯз аксҳои мара аз тамоми ҷо бардоштанд, аз тамоми адела, тамоми мактабу тамоми ҷойҳое ки акси ман мондагӣ буд гирифтан бардоштанд. барои чӣ? барое ки бигӯянд ки ай ман як кара дида будам, Эмомалиро талаб карда буд ки биё гап занем, суда талаб карда буд ки биё гап занем. медонед намира? яъне ин чиз боис мешид ки гудак, ҷавон, як инсони дар интернет дидагӣ инсон ин мавзӯи мара мегуфтанд ки ин мард дидагим чӣ ба ира террорист мега, он гуфт ку биё гап занем, чӣ ба ё намераванд гап зананд, ира террорист меган, ӯ гуфт ку биё гап занем. ҳамин чиз боис мешид аз тарсошона тамоми аксҳои мара аз тамоми ҷо бардоштанд. нест имрӯз акси ма дар Тоҷикистон дар бигем ки доскаҳои фахрии ҷустуҷӯ ҷинояткор акси ма боша. ридан, тирт кардан, ҷирд кардан бардоштан аксҳои мара. мефаҳмед намира? вуд гап дар куҷо аст? ман ин хел инсонҳои фарҳангфурӯш, маданиятфурӯш, тамаддунфурӯш қатӣ барои ин инсонҳо оправдат карда, яъне барои ин инсонҳо ман хидма бигем ки исбот кардани нестам ман кистам. ман як қаллағам,
و تاجیکستانیم. دیگر ما چی دین دارم، چی مذهب دارم، چی دارم، یعنی این چیز یگان تای شما را همراه من نه دوزخ میبره نه بهشت میبره. اون چیزایی که شما تصورات داره نه ایستش میبره نه دیگه جاش میبره. من دینی تنگریانی را برای خودم مقدس میدونم و برای خودم عزیز میدونم و تمام تاریخی که اجدادهانی ما داشتن، هر چیزی که بود، چی بد بود چی خوب بود، همچون یک قلق، همچون فرزند، همچون نسل همون انسان ها، برای من هر یک کاری اونا بگیم که تاریخ و تمدن من است، برای من ارزش داره. ایره هیچ کس از من گرفته نمیتونه. بیرون از اوی که جانی من میبرویه، دیگر زبانی من گب نمیزنه، چشم من دیگر نمیبینه. در اناو حالت شاید دیگر نمیدونم، اما تا ما هستم تاریخ و تمدن و فرهنگ و مدنیت و دین اونها برای من مقدس است. برای من مقدس است دین اونها، همون چیزهاشون. برای همون هموطنای عزیزم، انسانی که نسلیت و اصلیت خودش میفروشه، انسانی که تاریخ و تمدن خودش میفروشه، او انسان شما میتونین همچون منصوب به همون ملت خودتون بدونین. البته که نی. اون قلق هایی که رفتن خودشون فروخته کردن برای وظیفه، میفهمی نمیره. من اونو را منصوب به قلق نمیدونم. خلاص برای چی؟ برای پریدتل است. امروز ببینین من میگم من قلقم و با زبانی وطنی بگیم دولتی فارسی تاجیکیم حرف میزنم که اون دولت و کشوری یک زبانی کشورم است و در خانه خودم زبان قلقی ما گپ میزنم و در سیاست تا امروز آمدم تمام برادرای فارس زبانم، تمام برادرای لقای زبانم، تمام برادرای لولی زبانم، یعنی قلقو هر کی که هست مرا همچون هموطنی خود میدونه، پدشکه در برم هست. امروز آبونه کانالم این نشانه او است. باشه نیمش دشمن باشه اما نیمش دوست است. باشه نیمش از نفرت برای ما کوی چی میگه دل نیشه گفته، چه حرکت داره گفته، آبونه شده باشه برای خبردار شده ایستادن، اما نیمی دیگهش بگیم با دل پاک، با نیت پاک، همچون بگیم که یک هموطن که در همین سیاست هست، ما دستگیرش هستیم، در برم هستیم گفته، در برش هستیم گفته آبونه شده هستند. این نشانه دوستی است، این نشانه نفرت نیست. این نشانه هست که مرا همچون قلق هموطن اعتراف داشتگیش است. این نشانه بله بعضی مفکورهای هست که این آبونه شدن زپدلا میدونن و غیره را زپدلا میدونن. ای نه 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 خود هزار میشینن میگن که همین بچه درست میگه، اما یک نفرتی که در دل او داخل کردگی هستن، همون بگیم که فارس زبانهای دیگر ملت ها، تاجیک زبانهای دیگر ملت ها نفرت فقط داخل کردگی هستن، همین چیزا او را میقپه. ما امیدوار هستیم که آینده این چیزا را از بین وسیع میبریم، دور میبریم که این چیز دیگر در داخل وطن ما، در مغز سر فرزندهای سرزمین که تا اون اخره که نفرت باشه در بینشون، میفهمی نمیره. برای همو هر کسی که فارس است، هر انسانی که خودش تاریخ تمدن دار میدونه، اگر یک نقطه تاریخ فارس داده اگر نفرت داشته باشی و یک نقطه تاریخ این تاجیک اگر تخریب کنی یا نمیدونم حرام دانی
ё намедонам бугӯй ки ин ҷойи шарм ҳаст барои ман, иҷа нафратовар буд, агар ки ҳар чизеш аст, ту хоин ҳастӣ, хиёнат ба тамаддун ва фарҳанги худат мекунӣ. имрӯз ҳам доранд ина ҳамин инсонҳое ки бо забони тоҷикӣ гап зада душманони ин сарзамин ҳастанд, аз ҳар тараф ва аз ҳар васоат, ки бо ном ҳукуматдору депутату намедонам ватандӯсту ва ғайраҳо, ҳама ино донен мардуми азиз, ино доранд бо ширинӣ шуморо мекушанд. яке бо ваъдаи биҳишт тамаддуну тарихта нобуд мекунад, дигаре бо ваъдаи демократия. ва ҳеҷ гоҳ ту тамаддуни форс ва фарҳанги адабу адабиёти форсита аз даст надиҳ. дар ӯ ҳолат ту миллат мешавӣ, дар ӯ ҳолат худат ҳар як бинанда ӯ вақт баъд мефаҳмӣ ки ту кӣ буданд. имрӯз ки дорӣ касе тура бо ин тарз фаҳм мекунаву барот ваъдаҳо метаву аз тамаддунат отказ мекуниву рад мекунӣ тамаддунта маданиятта, ва дигаре боша барои ту ваъдаҳои домои зебо дода таърихта аз байн мебаранд ва ту қарсак зада мешинӣ, инами рӯз мешавад. дӯстои бениҳоят азизи гиромӣ ва олиқадрам, сипос барои дастгиритон, паддержкатон, комментотон ва бигӯем ки ҳамун ҳамватанои форсзабони дигар миллатам ҳастанд ки доимо таҳқир, дашному намедонам ва ғайраҳо, ва ҳамун нафарҳое ки бигӯем ки бисёр даҳаношон фоҳиша аст ки онора ҳамун бузмакзода бигӯем ки мисли зан кардагӣ ҳаст, дигар ӯ шарм ҳаёш паридагӣ аст, чизе ки боша гуфтан мегиранд. худо хоҳ ҳамаи шумо қатъи оянда кор кардан дар кор мешавад. мо бо сари баланд тайёрем ки бо шумо як кор кунем ва бо ин миллат, бо ин мардум бояд кор кард. бисёр як корҳои калон аз пеш интизор аст, агар дар ҳолате ки умр номардӣ накунад ва то ӯ рӯз расем, ва дар ҳолате ки мардум ва миллат дар паддешка бошад. мо бармегардонем тамаддуна, мо бармегардонем акс ҳар чизҳое ки гумшидагира, мо бармегардонем он чизҳое ки тахриб кардан ин душманони таърихи тамаддуни ин миллат бо ном ҳукуматдоро. ҳама иноро бигӯем ки бармегардонем ва миллат ҳеҷ гоҳ натарса дар кӯча мемонад, бехона мемонад. не, аввал барои оно месозем, баъд ин чизе ки ино доштанд дигар ҷо мегзаранд, ина тахриб мекунем. чизе ки дар ҷош буд аз рӯи аксҳо, суратҳо, ҳамун тарз чизҳо месозем ва мемонем. новобаста ӯро барои мо СССР сохта буд ё дигар чиз сохта буд. таърих таърих аст, талхшам таърих аст, шириншам таърих аст, бадшам таърих аст, хубшам таърих аст. танҳо ира баду хуб, ширину талхии таърихи худша фақат мардак метавонад ира эътироф кунад. бадишам хубишам фақат ира мардак метавонад ки эътироф кунад и бадшам аз ман аст, хубшам аз ман аст. боқӣ саломат, сарбаланд, хонобод бошед. падруд то ба дурудҳои дигар.